Kahit ko additional, ay isulo ka na tayo about the rule of the Holy Spirit. Rule, R-O-L-E. Rule of the Spirit. Praise God. So, the rule of the Spirit, ano ti rule? Ano iti papel? Ti Holy Spirit nga gampanana iti biyag tayo. Ano na gijay nga kayat ti Diyos nga ramida na kada tayo. Rule na iti biyag tayo ti panagparangay, rule na iti biyag tayo ti revelation, rule na iti biyag tayo ti panakapapigsa, rule na iti biyag tayo iti future, rule na iti biyag tayo iti panagiparang na, ti mangyarin to iti masakbayan, na ganun ti rule, iti Spirit of God. Pero, mapanak tis magmamanulang. Mapantayo ijay, rule of the Spirit, ijay creation. Iti panaka-create, iti heaven and earth, can amin nga na-create, ada ijayan ti Holy Spirit, ada ijayan ti rule na. Amen. Nakipagparuswa, ti Holy Spirit, kaniso amin nga na-create. Pati na tayo. Mapantoy ti Genesis chapter 1. Verse 26 muna. Iti verse 26, amo tayo di kunanay apo Diyos ito'y, let us make man in our image. Amen? Let us. Dahil nga kunanay apo Diyos, let us, hanang ibaga nga, I will make. Dodigit ni, paruswaan tayo, ti tao nga kalangalanga tayo. Amen? So makita tayo dito nga na apo Diyos, ito niya kung kunanda nga, kina Diyos ti Diyos, nga Elohim. Elohim. Jay as dita, Elohim. Let us make man. Ada kadwana ng create ti tao. Sino ti kadwana? Okay? Ada ba kadwana? No awan, kunana kuma, I will make. Pero let us make man and our. So kita yun dyan, our image. So duway da pag kita mga plural. Da jay, let us and jay our. Elohim. Amen. So ijay, kadwana ti Holy Spirit, kaya kadwana ni Jesus nga word at the time. Okay. So mabantayo, Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Basa. So makita yun dito yan, makita yun talo. Nga nang create, iti heaven and earth. Verse 2, ijayan nga na parang ti Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, adan nga gargaraw, tirabaw tinandanom. Amen. Ket, and God said, the Father, verse 3, and God the Father said, ket nagsao ti Ama, wano kinunana, let there be light, and there was light. The judge word.
Amen. Ayan jay word ini. Ayan ti saom. Sika nga tao. Ayan ti saom. Ije unag mo. In your heart. Amen. Hallelujah. Nanya ti sao tinggiwat mo, aggapoy di puso. So now, the word, aday di unag ti ama at that time. Hallelujah. So talo ti nag-work. Father, the Word, and the Holy Spirit. And that the rule, the Holy Spirit, ito'y creation. Isuna ti kinbagi ti manifestation. Isuna ti kinbagi ti panaka-purma ti amin nga ibaga ti ama. So, ti ama ti parasao, jay sauna ti ayan ti power na, ket jay word na ti ayan ti power ti Holy Spirit nga i-manifest. Nubawatan dyo na doy, the same, ti kaskasta ni Father God, nga go-work, ijay life tayo tata. Kailangan amuyo ti ama, amuyo jay word, nga ni Jesus, ken ti Holy Spirit, no anja ti rule na. Because kanayon may ibagbaga, ni Father God aday jay heaven. Ni Jesus adan jay heaven. Holy Spirit na toy. So, kailangan amuyo ti rule, ti Holy Spirit, ija life you. Tatanga panawin. Hallelujah! Praise the Lord! So, ija creation, ija ti rule, ti Holy Spirit. Para i-manifest, ija light. Amuyo ka dito na-create nga light, ija verse 3, han nga sun or moon. Han nga star. Ito'y nga light, nga na ito'y picture, matlaang, chay light, o umay, kini Jesus. Kita nyo, han nga light of the day, or han nga light of the sun, tiket ko sa wen, let there be light, ket ito'y dadjay, naglawag, nga nag-shine, iti kasipngatan, iti verse 2, because darkness was covered the deep waters. Amen? Kat nagkumane apo Diyos, let there be light, and there was light. Holy Spirit, tinag-create ti light, Taita dya iyag ni Jesus, nga light, nga haan nga kaya, ti devil nga itupan. Yes, haan nga init bulan ti light tayo. Light of God. Palakpak kini Apo Diyos. That's the work of the Holy Ghost. So ano kaya't yung ag-light ni Apo Diyos kada kayo? Kailangan nyo ti Holy Spirit. Unay bagbagami nga let there be light. Unay bagami na dyan. Now, want the Holy Ghost. Ije biyag yung nga inawat yo. I want ti manifest the light. Unay bagami. Be healed. Now, want the Holy Spirit. Ije bagiyo. Ije life you. I want ti manifest the healing. Because the rule, the Holy Ghost, para manifest the Word of God. Para i-manifest kini Jesus. Amen? So, kailangan nyo the Holy Ghost. Kailangan nyo the Holy Spirit ijay bones, ijay marrow, in your mind. Tapno, nagibaga tayo, the Word of God, at dati mangi-manifest. So, adawatin nyo, the Holy Ghost, nga mapno kayo.
Bagatayo man, Father, punwanlak the Holy Spirit. I believe, I receive, in Jesus' name. Amen. Kadagiti na duwapay, saan nga napno the Holy Ghost, wanuhan nga nag-receive the Holy Ghost, you need the Holy Ghost. I want di mangi-manifest. Iti kina Jesus ni Jesus ken ka, nuhan nga Holy Spirit. That's the rule of the Holy Ghost creation. Isumat lang di rule na hindi panag lasag ni Jesus. The rule of the Spirit is a virgin birth of Christ or reincarnation of Christ. Next, nakitaan tayo. The rule of the Spirit is a virgin birth of Christ or reincarnation of Christ. Luke 1, verse 30 to 37. So, minsan, aduti saan nga go-work, nga Word of God, ije biyag tayo ta, han nga go-work ti Holy Ghost. Or, han nga kanganap no ti Holy Ghost. So, kailangan mapno ka ti Holy Ghost. The Word, nga want the Holy Spirit, is dead. Uray manunga preaching, the Word, nga want the Holy Ghost, natay na dyan nga Word. Tati life na, iti Holy Spirit. Are you getting something? So, kailangan iti church, ada the Word, ada Holy Ghost. Okay, so basa. Don't be afraid, Mary. The angel told her, for you have found favor with God. Okay. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Iposyo pa ijay. So, ni Jesus, talagang isutiag-reign. Ket iti pa nag-reign na, ket will never end. Talaga His kingdom knows no end, knows no bound. Iso nga ti kingdom ni Jesus, iso nga talaga ti agturay dito yung earth. So, awatin nyo na lang nga king. Hallelujah! Hantayo nga matartaranta. Kadagitjay nga turay ti tataw to'y lubong. One day, sukatanto ni Jesus isuda. Ni Jesus nga talaga kag-reign dito'y earth. Inayong ko lang diyay. Tapno na tayo hantayo magun-gun-gun. Urayan tayo nga urayan. Marapture tayo man, urayan tayo nga urayan, ti panag-reign ni Jesus. So, han kayo nga give up kini Jesus Christ. Uray no anyan aramidan ti lubong. Ni Jesus, iti ari tayo. Ni Jesus, ti Savior tayo. Hallelujah! Awan sabali, nga inmay, nga naglasag, nga anak ti Birhin, na virgin birth ni Jesus Christ lang. So nga iso na titunay nga king nga ag-reign in the future. So ano ang yaman ti kalagayan tayo tata ag-stay tayo nga ag-serve kini Jesus. Ura ang pamutbutang da ka na tayo tata orayan tayo ni Jesus. Amen? Sa bagay ni prophecy ti Pilipinas, bumaknang ti Pilipinas kano. Next, ti Israel. Tikat ko sa next, sumarsaruno ti Israel. Tabumaknang ti Israel, number 2, ti Pilipinas. But the problem is, hanga na i-promise, no bumaknang ti Pilipinas ket, how about our spiritual life? Ha? Kailangan, ano bumaknang ni Pilipinas,
ti kararag tayo nga believer ket may allow ni Jesus nga grain dito Pilipinas. Hala nga bumaknang ti balitok ti Pilipinas, kailangan nga bumaknang ti spiritual. So kailangan tayo magkararag nga ni Jesus may preach ti Pilipinas santo bumaknang. Hallelujah. Praise God. Okay. So nga, kasya ni Jesus. So na do'y, dito di panaglasag ni Jesus. Andiyan ti rule, ti spirit ito'y. Tuloy verse 34. Okay. So, uri na kayo mata, balasang ka. Awan ti ambum nga asawam, kinaidam nga lalaki, pagamana lang, ada angel, kaumay, pagka nangaganak ka, agsikog ka. Siyempre, the question mo, kasano nga mangyari na ita? Katitisensya, kailangan ada maimulagin ka nga seed sa kanto agsikog. So nga against, tisensya na ito or unexplained by science nga kunak. This is supernatural. Hallelujah. So, makita yo nga question ni Mary. Kasano mangyari neta? Kat may sa kaberhin. Neta din ay prophesy, ijay Isaiah, nga adan to berhin, nga ganak ti lalaki, nga panagganan ti Jesus or Emmanuel. Woo! So nga na-fulfill kini Jesus sadya, nga na-fulfill kini Buddha, nga na-fulfill kini Athanasius, nga na-fulfill kini Rizal, nga na-fulfill kani iti aming nga di Diyos, itilubong kini Jesus Christ lang. So we believe, kasi pinati tayo nga accept tayo nga ni Jesus, nga nang born again, kada tayo isuti tunay nga King of Kings and Lord of Lords, the Savior of the world. Hallelujah! Okay, tuloy. Oh, you see? Anda ti mga ramid. Holy Spirit. That's the rule of the Spirit. Kaya di pa naglasag ni Jesus. Holy Spirit, iti na maglasag, iti word. Isungat ni Holy Spirit para i-manifest iti word of God. So, nain bagana, na nagkipagtawid ka sa parigan, ket bilibam diyay, para i-manifest the Holy Spirit. So, kailangan kadwayo the Holy Spirit iti biyagyo. Karkaro tata last days, pinagmamarka ni Satanas, pinagmamarkamot ni Apo Diyos. Anya kaya't yung amarka, Holy Spirit in Christ. Timarka the Holy Spirit, siya mang-receive kene Jesus. Tayo tirul na. Iso nga no bilibam, amin nga word of God kene Kristo. Iso ti i-manifest the Holy Spirit. No bilibam, the word nga ni Jesus. Kat amin nga words of God kini Jesus for you, tirol the Holy Spirit para i-manifest. Okay? Isuka na dyan baga the angel, 36 and 37. Tuloy. Whatsoever has become
Yan. Pati ni Elizabeth. Ni Elizabeth, bakit? Nagminipos. Nga nagsikuglat na. Aramid man ang ti Holy Ghost. Nga may anak ni John. So ano dati ito itikas yay, saan gagsiksikog, kaya tiyong agsikog, tagiti ada asawa ng. Biliban niyo kay Jesus. Ni Jesus, awan ti barrenness. Kanayo ko magbaga, the curse of barrenness in karo ni Jesus. More than 2,000 years ago. So nga awanan ti barrenness kini Jesus ata. Mabalin nyo tagsikog. Chay ka nakak, nga nabayag ka nakasawa ba't kinasarmi di Ilocos Norte. Hanggang sigsigog. Invite ito di birthday di August in Lihans ni Antina. Tatan, masikog. Because dito ti akam ti Holy Ghost. Biliban nyo kini Jesus, i-manifest ti Holy Ghost. Isu nga na'y anak ni Jesus, naglasag, Holy Ghost, tinangaramit, tilasag, jay word. Isu nga ni Roman. Ngam amin, tagitay workout ni Jesus, isu ti word of God for us. Hindi na ilansa, the jay nga word nga naglasag, nga ni Jesus. Amin nga message, jay cross, that's the word of God for you. Pasparigan, jay stripe na, that's the word of God for you. Urayhan nga nagsasao, jay stripes, the message na dayay, ket you are healed. Han nga nagsasao, jay blood na, pero the message na dayay, you are forgiven. Han nga nagsasao, jay blood na nga dayay, pero ano message na dayay? You are washed and cleansed. Amen? From all of sins. You are redeemed by His blood. Urayhan nga hanggang sasaw, siyak jay dara, nga sumangsubot ka na kayo. Urawan tikas jay. Aming and workout, jay naglasag na sao, that's the word of God for you. I-receive yung kami dihay. Tapno maka-work, jay Holy Ghost, nga haan gagi standby ka na kayo. Tuloy tayo nga i-workout. Amen. So naglasag ba ni Jesus? Aramid ti Holy Ghost. Jay word nagbalin nga lasag. Jay word nga mismo nagbalin nga lasag. Haan nga napalitanaan ti lasag. Haan nga nabalkot ti lasag. Jay word nga mismo tinaglasag. So nga natay jay word di jay cross. Nga naglasag. Napani jay hell. Sinubot na ka jay word. That's the word of God for me. And for you. May bagbagam liyahe. That's the word of God. The Holy Ghost ag-work. So may sa ilablaban ko na dyan in my life. Amen? Kaanunak na inagasa na yan ni Lord, kunak-kunak ni dyan. More than 2,000 years ago. Because by His stripes, I am healed. Kat amin nga sakit, dyan stripes na amin ang agas. No COVID, by the stripes of Jesus, you are healed. Ulcer, by the stripes of Jesus, you are healed. May isang stripes, agasa na aming kasakit. The Holy Ghost, aguuray,
i-manifest na. That's the Word of God. Ti rule na to manifest the Word. Okay, second to the last, the rule of the Spirit is the resurrection ni Kristo and is the resurrection tayo. Romans 8, verse 9. 9 to 11. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. You have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Christ is living in you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life in your bodies, but His Spirit living in you. Okay. Yan nakita yun dyan. The Holy Spirit, tinagpagungar king Kristo, manipod ken patay, dinatay. December lang ang Holy Spirit, ti magpagungar ka na tayo mat, ijibagita yun to. But now, the rule na tata is to revitalize our body. Bagi na daytan, bagim, sungari inga na, revive na, amen, papigsal na. Dati nararamid na ka naging bagi, nagitinagnagyanan na iti, isumat na aramid na in our bodies. That's the rule of the Spirit. Ngam kailangan alaan nyo, nga ni Jesus, tiramot na riyay. Apa yung aramid ng Holy Ghost? Because they believe you kini Jesus. Oh, kailangan nyo nga ikararag na ito. Hanyo lang ay iminan nga hangag manifest. Kailangan nga manifest. Amen? Kasi, adu ti Christian, nga uray ada kadakwala ni Jesus, ti Holy Spirit, handa paganano iti biyagda. Iti church. So nga awan, unay ti manifestation. Apay nga awan dagitay, mailihan sa nga ganak, orag sikog. Apay nga awan dagitay, amo yun ito'y, dati kukubid nga na ito'y, kinapuno na, ado tinakubid-kubid, nga member iti church, tinaduma-duma nga church. Praise God, nga daragitay testimony, nga idinay-priyan na, kat insarwada na jay plimas nga niyay. Na kami mata-challenge sakmat ang aron because sakmat agsapsapor akmat isabali. Pero agkararag kami lata no adati mai-request kat adula ta tinagasan ni Apo Diyos. Amen. But we need the Holy Ghost. Yung sungay jay, makita yo, Holy Spirit, tinagpagungar king Kristo. Holy Spirit matlang, tinagpagungar ka na tayo. So talaga nga handa pa nagungar. Ibagam niya kaduam, handa pa nagungar. Ada lagi nga dumahanda mamati ti pa nagungar. Ngawan ti pa nagungar, han nga nagungar ni Jesus. Ngayon nga talaga resurrection. Oh, hallelujah. Katimayat, sa nag-iiyang kang Holy Spirit, tibang pagungar king kanto. Tagiti unbeliever, nga wan kanakuha na ti Holy Ghost, pagungaran ti Diyos, isuda, ngam saan nga for their salvation. Siya nagyanan ti Holy Spirit, nga agungar ti masave. Palakpak kini Lord. Hallelujah! So, kailan ba kita yun yan? Last,
Ti trabaho o role ti Holy Spirit kada tayo nga believer. Ijay pamati tayo kini Jesus. Galatians chapter 3, verse 3 to 5. Last part. Alaan tayo ito lagi na dumapaset na. Praise the Lord. Pasa. 3 to 5. After starting your Christian life in the Spirit, why are you not trying to become perfect by your own human effort? Agora kayo. Kitaan nyo rito tinangyari ti Galatian Church, nagrugi na ti Holy Spirit. Pero di bubaybayag, na-deceive na. Nagsublida di human effort, wano loss. Tagya ililinteg. Iso nga, bilmagsak ti anointing i di church. Now, awanan di miracle. So, kada tayo agan na tayo chay. Hanga human effort. Iti apply tayo dito'y. No, dikit the power of God. Hallelujah! Hanga wisdom of men. Wisdom of God. Basta, agsublin ti tao jay kakayahandan, ti pagtrasandan, jay hid knowledge, pumanawan jay anointing. Hanan nga ba ka-work? Ura nag-iyan ka na kuwada, ti Holy Ghost. Iso nga tatanga last days, ano ti kasi nga church, matay nga church, nga madumat ti ma-revive, may satayo dyan. So tuloy. Have you experienced so much for nothing? Surely it was not in vain, was it? I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ. Question ito ay, ba ti Diyos? Ti Holy Spirit na kada kayo? Kaya nag-aramid ba? Ti miracle kada kayo? Gaputa? Nagtulnog kayo tilinteg? No. Tadya human effort. Ti law ngamin, human effort. Ti mang ipatungpal. Kasla na jay righteousness of the law. The righteousness of the law, no agara aramid ka ti mayat, saka luminteg, that is human effort. Iti pamati, dinawat mo ni Jesus, nagbalin ka nga righteous because of His grace. Tinamang palintag ka, jay sinumrek nga Jesus. So you became righteous because of your relationship with Him. That's not your work. That's Jesus. So Jesus is your righteousness. Kat numaawatam jay righteousness of Christ, na jay timang palintag ti aramid mo. Hanan nga human effort, tani Jesus tinag-produce the righteousness in your heart. Iso nga madim, nagtakaw ti uray kindi. Because of Jesus nga righteousness mo. That is by faith or by grace nga righteousness. Ti human effort, kaputa, kunam, nalintagak, tamadik nga pagkisugal, nalintagak, tamadik nga makikamalala, nalintagak, awan pasmasol ko, tatutunggalak tingiwat ko, anak kagsasaw timadi, yan, iso nga amin lagi jay, inaramid ko, tapno ba ibilangak nga nalintag, kunati human effort, kunati law, ngam iti grace, o nalintagak, kapukin ni Kristo, nga nagbabalay kaniyak. Ni Kristo, ti kinalintag ko, hangag taktakaw, iso nga madikmat nga agtakaw. Haan nga makikamalala, iso nga madikmat nga makikamalala. Haan nga bartikiro, iso nga madikmat nga agbartak. Hangag sugsugal, iso nga madikmat nga agagom ni Jesus, tinangyaramit kanya kakasday. That's the righteousness of God.
Let it confirm the Holy Ghost nga righteousness nga acceptable ijay heaven. Palakpakan ni Jesus. So the same, the healing. Because of Jesus. Because of His finished work, I am healed. Because of His name, I am blessed. Because of His resurrection, I am alive. Because of His strength, I am strong. Because He is healthy, I am healed. And the Holy Ghost is a spirit of health, manifestation of health, manifestation of blessing, manifestation of strength, manifestation of power, because Jesus is my power. So the Holy Ghost is powerful in my life today. That's the message of His grace. Kaya tsubariyay, orayan ti Holy Ghost, nga biliban nyo ni Jesus, tay workout na, chay miracle yo. Oh yes, amen. Hallelujah. Surutan na karagito nga confession, power of confession of faith. Hallelujah. Hallelujah, receive it in your heart. Hallelujah. Confess this word with me. Father God, I believe Jesus is your word that became flesh for me. He died for me. He rose again for me. And He is now seated at the right hand of your power for me. Jesus is my life today. He is my righteousness. He is my blessing. He is my strength. He is my health. He is my power. He is my authority. He is within me. He is in my bones, in my marrow, in my blood, in my family, in my house, in my business. He is blessing in my life, in my business. I receive it. I receive, I believe. I receive, I believe. Jesus is my blessing. He is within me and upon me forever and always. And I believe the Holy Ghost is power within me. The Holy Ghost is His spirit of blessing, His spirit of prosperity, spirit of health in my body, His spirit of authority, His spirit of life, His spirit of life, His spirit of God. I am filled. I am filled with the Holy Ghost, full of power. I am now full of power in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Woo! Woo! Yes, amen. Yes, amen. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Mabalin yung ay baga ni Jesus. Tibihag ko. I am now successful and everything I do, I have His blessing, His power. Woo! Hallelujah. Jesus! Siyak tag-pray para ka na kayo. Father, the mighty name of Jesus, I believe You are the only God, the true God, the God of Enoch, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, the Father of our Lord Jesus, the God of the Apostle. You are real. You are forever true, truth, and your word. Now, Father God, I receive, I believe. This is my life now. In Jesus' name, amen.